На жаль, в Криму було хмарно, хоча й теж тепло. Але яким б не були хмари, українці... Ledakan dahsyat yang merusak jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Crimea mendapat respon bahagia dari Ukraina. Ledakan ini sendiri bertepatan di hari ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin. Akibat insiden itu 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain ulang tahun Putin, ledakan itu terjadi bertepatan dengan penunjukan Jenderal Angkatan Udara Sergei Surovikin. Dalam pidatonya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak menyinggung soal ledakan di jembatan Kerch. Zelensky hanya mengatakan bahwa cuaca di Crimea terlihat berawan. Ia lantas menyebut bahwa Ukraina memiliki masa depan cerah tanpa penjajah khususnya di Crimea. Sementara Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina memposting video jembatan Crimea di media sosial. Video itu diunggah bersamaan dengan video Marilyn Monroe yang menyanyikan Selamat Ulang Tahun Tuan Presiden. Kini Putin menandatangani dekret yang menginstruksikan untuk memperketat keamanan jembatan. Selain itu, infrastruktur yang memasok bahan bakar dan gas alam ke semenanjung Crimea juga harus diperketat. Vladimir Putin juga memerintahkan pembentukan sebuah komisi untuk menyelidiki ledakan tersebut. Salah seorang pejabat Rusia menyebut 3 orang tewas akibat insiden itu. Yang memperkirakan bahwa korban tewas tersebut ialah penumpang mobil yang sedang melaju di dekat truk yang meledak. 7 gerbong yang membawa bahan bakar di kereta dengan 59 gerbong yang sedang melaju di atas jembatan juga terbakar. Lalu lintas jalan yang terbatas dilanjutkan sekitar 10 jam kemudian. Kementerian Perhubungan Rusia pun mengizinkan lalu lintas kereta api untuk memulai kembali perjalanan. Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонця. На жаль, в Криму було хмарно, хоча й теж тепло. Але яким б не були хмари, українці знають, що робити, і знають, що наше майбутнє, воно сонячне. Це майбутнє без окупанта на всій нашій території, зокрема і в Криму. Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них. Якщо їх змушують залишитись, будь-який окупант може знайти спосіб здаватися в український полон. Ми гарантуємо усім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм, усіх конвенцій, будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо.